Play PWPW, principal IP, second command faithful and true channels, assistant, second jing pen kre, ya ke singi Pentecost, untuk ke singi ke bai sipau, pada ke singi, kapang mensim bakui, upen pau, ya ublay, mensim bakui, upen pau, ya ublay. Haka titi berikong jong Paulus, syaki koren kalong ke baar kot kadwe, Om Don Batip ya ki bajiliu sepang blay light tang sim jong blay. Om Don Batip ya ki bajiliu sepang blay light tang sim jong blay. But ki tien ki dekat shua kane akane ke juhi ke dekat tama ki kentien ki bahasua ni iba Om Don Batip ya ki jengmut jong breu light tang breu hi. Kumju uru akan ikerkom apostol Paul yenujor ya ka jingtip bajiliu ya ublay latip tang da sim jong ublay hi. Menta sim jong ublay ubapan pau ya ublay ai jingtip yangi pang ukris dan ya ukris. Balong kaktien jong ublay. Kaktien ba jong Henry sim kren sepang yala dehi. Sim ubalakren lang baki ng tulupa sengau hangi ya kaktien ukpa. Henry ngim ya sengau ya kejingkren sim hangi. Ngitip yau tang hakijingki dakaba pau ya kaktien hangi bat long yangi kibala kre ban priang yau hakijingay. Sim kejing sisya ubapan pau yo kris hangi kren nalade. Kene kejing ong jung jisu siam ha ka gospel kum yo ane selong kepak khat riu khat lai. Kani ka jing penteli jing blay yelade jong sim bakuit ke batai. Balai ka perthei kamla ban pidiang yau. Namarba kamla ban yo i yau. Ne ban itu yau. Kan ba gitu kibangai hau kris kitip ya sim namar ba usyong sa patki ini ngila ban siam na ka gospel kum ya ane selong pakat saud kot khandriu ik bumut ni kibadon pat kibangai hau kris ni tip ya sim namar ba usyong sa patki ni bar ko jibalai opriang ya ke baptisma ni don ya sim bakut lemda ni la kentai no dan ni la set up no hi daki pop ki jongi dari sim bakut te udon bet hangi blade udon bet hangi ni kalalong ki temple jong sim bakut si ti bini kong cha ki korin kalong balait kot kandriu long bandriu ni long ki temple jong sim bakut ni long ki temple jong blade ti ni bar khoi ki banget mo ngi long kunta wa ka perthei kamla ban priang ya u namar kamla ban yo i ya u ne itu ya u ngin ringi pede ni itu ya u namar ni ngai hau kuris ingi tip ya u mensi makui kumno ngi tip namar bu usyong sa bat ni ir kumta akane kerukom ni yo jing tip ni la ban ong ban ni yo i ya u blei namar u mensim u badan hangi u yo i ya u blei upen pau ya u blei hangi upen pau ya u blei hangi ni don kam ya u mensim makui kenang bangin dub yo i ya u blei ni ong u mensim bakui bandon yo mensim bakui apa ngi ngai tingi deiru ban long ki bakui ban yo i ya u blei ngi ban long ki bakui marba larang ilong kumta bila mensim bakui udan hangi wet ngin salah ban tip ya ka jeng mut ka jong blei bau ngi don yo mensim jong blei wen ngi satip ya u blei mensim jong blei utip ya ka jing jeliu Japang ublei. Kila pangi don yang mensim akut ngin satip ya mensim akut.
Tinggi don kam ya kane ke jinga na uman sim bakui. Tengin ya duai. Hak teng pa berku na man sim bakui. Amen. Wan man sim bakui pen syai ya ke donut jengi bangin dup yo ya ki eki bade ki jong play. Wan man sim bakui ha ke jengmut jengi ngin tip tu ya ki eki bade jong play. Wan man sim bakui ha ka man sim jongi bangin long tang jong play. Pen kui pen kantai kat ke bangin perkat ni keren pat ngilek. Nang baik eki barakwat kin long na kabanta ka buram jong play. Amen. Ak teng pa berkun man sim bakui. Amen. Ngin yai peteng ban pusan yakini kijing long jo man sim bakui kijing ai jo man sim bakui kum no ngiyo ngidon yo man sim bakui akal panang ya kisngi lamba kijing kitab jong Bible kijing tho ki gospel ki city jong Paulus ya kani kajing batai hagani kisngi kijing kagani kisngi kedai ke ba Rashim naka Catechism of the Catholic Church nomor Nruspa Prapunyo itu kiba don ya kene kakot pila bantir ya kene kakot pe asa pule ya kene terus pak prapunyo kita adalah sai untuk biang